Die Idee, eine Musikschule in Srebrenica zu gründen, ist schon lange in mir gereift, wie ich El Sistema kennengelernt habe und gesehen habe, dass Kinder und Jugendliche aus schwachen Familienverhältnissen über Musik zu Helden werden. Heroes, wie man sagen würde. Und dann habe ich mir gedacht, was in Venezuela geht, was in Peru geht, was in Wien geht, was in Rumänien geht, was in der Slowakei geht, in der Türkei, in Liechtenstein, warum soll das nicht in Srebrenica funktionieren? Und das war dieser Traum, du brauchst ein Dach über dem Kopf. Du kannst nicht in einer Schule oder in irgendeinem Platz musizieren, du brauchst ein Haus, was dir gehört, mit dem du dich identifizierst. Čitava priča danas je počela 12 sati ispred škole gdje smo mi napravili povorku koja je po mojoj procjeni bilo sigurno preko 350 ljudi, koja je sastav od roditelja, djece iz vrtića, iz obdaništa, naša supera djece. Napravili smo krug po gradu gdje smo imali bubnjeve ispred sebe. Bilo je to glasno, bilo je to emotivno, bilo što je najvažnije, bilo nešto novo. Dieser Wunsch ist mir in Erfüllung gegangen, weil jemand bereit war, diesen Wunsch zu erfüllen und dieses Haus für die nächsten 5 Jahre zu tragen und zu finanzieren und zu begleiten. 1, 2, 3. Bravo! Supera Srebrenica će nastaviti da djeluje kao što je djelovala do sada, to je od ponedjeljka do subote, da će djeca svakodnevno pohađati nastavu, individualnu nastavu iz klarineta, harmonike, gitare, klavira, bubnjeva. Tu imamo i časove njemačkog jezika, evo sad odnedavno imamo i časove plesa, modernog. Najinteresantnije od ovoga svega što ljudi često ne povjeruju, a to je da je sve apsolutno besplatno za djecu. Od nastave do putovanja, do nabavke instrumenta, do obezbeđivanja hrane, svakodnevno djeca imaju jedan topli obrok u školi, sve je besplatno. I think music is important for the children because music is important for everyone because it helps sometimes to feel things or to express things that we cannot say with words. We can feel them. We're not quite sure about them, and it's both very happy and very sad things that we can't always express. And I think music is a way to make that possible. You don't have to speak about it, but just to make music together brings people together. Probably the most important or the most salient of all those points is actually the joy of the children. That you can see that transpires everything they do, not only singing or playing instruments, but also the way they go about with each other and the way they relate to each other. If music has a healing power, here in Srebrenica is the place to see it.
Mi sa svojom Love People pjesmom koju smo izdali prošle godine povodom s kojima smo pomagali žrtvama poplava u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj. Nekim slučajem to je došlo do delegacije koja organizuje papin dolazak u Sarajevo 6. juna i mi smo dobili poziv da 6. juna u Sarajevu prezentujemo, odnosno da otpevamo pjesmu Love People ispred pape. To je velika čast za nas i to dokazuje naš kvalitet i da smo se počeli širiti van granica Bosne i Hercegovine. Love people, love people. Love people, love people.